ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯨꯝꯕ within the state within the state ama demand tawuneba satlaga wari shabada adugi potuneba moy haiduise akhoi mayamna madu yade haibaneba yade haiba kangu se maitai punamak neba masaida political party punamak yawrabaneba masaida ning tamba taliba punamak yawrabaneba manipur kaibi yaro hebse moy taliba demand neba khoi yade na haise ado moi she kamain tawdana kari tawgudage haibido madugi matangda kawga wari shaba khotpa this and that tawnaba state government athu matamda center da natragana karai da noma phaminna bamba sangeba aduga moina talib demand congress sarkar party yaroiba shiv sena na party yaroiba aduga BJP na paire hedana adugi thogdu kanthoga moi solution tawdu yaroi haibi wane mi moi demand yaroi du demand am khat bukhalaga lan sona baneba akhoi na tawrise adu di akhoi lingjen manaba darkar hoi haibi wane ba adu thengna se haibineba imaleba kansi manipur kansi rajniti khenab thongumsi masa politics tonugumsi game blend tonugumsi moina talib demand si manipur thugai gaibni congress yaro BJP su yaro shiv sena su yaro janata dal su yaro heba yaro do potu da adu da ma soli ma kalli tonu bahun deba adugi pandu namgai bam sangeba adu pulap akhoi da ka lebni punbasi ai message aduna athoma tan political party punama mifam ma kawbiyoba aduga akhoi debate tawna sewa ai sire ya ngangning deba aduga akhoi ke kano yaroi deba state within the state am piona haido akhoi sovereignty oina ipai buna thanam lamjibo moi da khona ka pi doino congress na palo su pi ngamudra sibo si poche BJP dong taina congress dong taina dagi janata dal dong taina taw ya bi shuna te besidi apun magi shune ba manipur kan magi shune ba sedi billion gi na te ba ai gi na te ba ojana magi shogi na te ba popular ni na te ba akhoi puna magi shune ba amma saida akhoi gi sum adu agang masa dong na adugi gyan men ta dong na sum adai dugi da blame game tong na politically kano long na ba adugi matom du si adu na te ba yam ngai jeu sa akhoi 1949 dagi akhoi gi thamoi shok pu se hojik phok sa thangkhang kya rak thamoi shok pu gi manung da handaki sahi amaga tha manga hai tare tha tra manga tra tru tu sure mase khushim gi kanone akhoi thol limse ana tai topa state tadi akhoi masjid ka thugai khokhai ba ya ba ya adu khoi manipur gi di sovereignty oina akhoi leramba Southeast Asia, Northeast Asia gi khoi country kunma thoi kolundoi sigi manungda khwaidagi hal hana ningkha tamba state India dagi suno mahana ningkha tamba state ai khoi na merger tawr kan da khoi na phangiba benefit chi thengkhang kya rak ta ngasi bo manungda khoi gi karino naihat pi ma yaw dong to busina masina hujik akhoi gi potche masigi pochi hujik phongna MLA tara kuki MLA tara sina ngasi bogi manungda phongna manipur sidagi akhoi tongan ba state within the state adu tongan ba kuki le nama tan bagi pot amga tawbo saisda yamna maru ba miyamgi akhoi gi punsi da akhoi gi sentiment sok pasigum kuri suda sangsel laga kamdong na moi gi potsi kamhain to bono ha polom da sangsel laga ai assembly gi thakta naina ninge aduga ai khoi gi hujik le ba assembly gi hujiki khoi gi lei bi se sida khoi gi kari hai do no tham khuding maksi tawdi ma tham khuding makse masi akhoi gi ai idi marai simal lei ko ina dum tawga di development si mangda sangwai ba ado tawri ba thabak tu da afaba thabak tu da yausal laga madugi afaba thabak tu di yawu yai aduga as a conveners akoi manipur democratic alliance ki Shiv Sena ki president amoina afaba thabak tu di akoi loina yawu tam se ba
अफब थबक तबदो अखोय अदुदा सपोर्ट तब तमसेब हुजिक गवर्नमेंट सी लाकनी चटकनी कनागुंबा कनोमते एमएलए अमते पिबा फम नते कनागुंबमते न मसेजदा अखोयगी कनो नते हेबा लौनिंग डिसीजन लौ याब नते हेबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन अदुगी मखादा इंडिया की सन पथाप अदुगी मखादा तौरिबे थबक थरुंग लागतने हेबा अदु हुजिक डिसीजन नमा लौ मतम ओइरेबा बीजेपी ना बीजेपी डिसीजन नमा लौ मतम ओइरे ममदी अखोई हुजिक रिलीफ कैंप त लेरिबा मियोय लिसिंग उबु मंगा मुस्की मराय बक्से मसी अखोई करीनो मखोई दम ता खोइन करी तगुदगी हाइब पोन म लेयबा अदो लिसिंग को मंगा से मी लिसिंग नि के साथे सनी पान पीरे अतई दो हुजिक सी कमाई तबनो अखोई सी याम संग हर कंदा करी हाइदोनो मसी अखोईगी से अखोईगी नैनबसिदा रियलिटी रोम द लाख नतबा रियलिटी रोम द लाख नतबा अमन अमन ब्लेम गेम तौनबा अदुगा सिगी वारबा मतमसिदा अमन अमा हाइबा अमन अमा हाइबा अमन अमा हाइबा असिगी पोसेस अखोईसी कुकी सिंह नोकपन लोरमनेबा मोय मी तरादो अदो मणिपुर की एमएलए नि मिजोरम चल वारेप लौरिमने अदुगी वारेप तुनी वर्ल्ड लेरिबा कुकी मयाम की वारेप से अदो मोयरोम द वर्ल्ड की ओइबा कुकी मयाम सिंगी अदुगुम वारेप अदुनेबा मोयनो हुजिक तौरिसे अदु मोयसे कनानो हारगदी कनासु नतेबा मोयसे इंडिजिनस पीपल नते हेबा अदुगा अखोइनो हुजिक अखोइ सिरेज को कजु सानिगाय लेतेबा कनागुम खरना न्यूट्रल ओइदबा न्यूट्रल ओइना थबक तौदबदुगी ngasi अखोइ हैंडीकैप ओइबनेबा हप्तांग मंग लुसन में याब पोचे अखोइ द पोची कनो तौरेबा अदना आई याम कन्न सांगना हाइनिंग दे अखोइ लोइनमक अखोइ खंगी अदो आई सका सिदा आइना हाइजनिंग बसिदी अतै नतेबा अखोइगी अमतंग अखोइ करिनो हिमालय बाकी दमकता लमदम सिगी दमकता खल्लगा अखोइगी फी कन्मम दंग धगा लेबा फी दंग कन्म धगा लेबा ए सिदी यारे अखोइ हा कोई हिमालय बांग ने लुई एमएलए दु तारा कारक पुय सी मिनिस्टर मंगा रो वर्क पुय नोइन तौसे खोइ यानिंग दे सिदी खोइ पांदे नोइन तौसे सिबोग जी अखोइ यानिंग दे हाइबा मतम ममदी ओइ रहेबा अदुगा बिरेंदी याम वाना होना जबनेबा याम वाना होनेबा बिरेंचे याम वाना होनेदी मागी असोइबी यंग पुआन ngang बा अदुगा हानगी लेरिबा अखोइगी पोट मयाम सिदी अदुदी मयाम ने हेन खंगेबको आ म्यांमार द लेबा लालोम पुसलगा सहिदा मदुगी एक्स एमपी को मनिपा मा सहिदा लालोम मको मुरु ओहेलगा स्टेट फोर्स नो मरुम त कापतबा सेंट्रल फोर्स नो मरुम त कापतबदो सहिदा लालोम लिखलगा मदुगी पोतु चिंया का सिगी याम सी कनोनेबा आई याम कनो ओइना हाइनिंग दे मरमदना अखोई लेमोलिबा एमएलए सिंगसे कांग्रेस की भी ओरो जनता दल की भी ओरो एनपीपी की भी ओरो एनपीएफ की भी ओरो को अखोई कुकी इशू कुकी की एमएलए तरा सिंगसे मोइन लेप्से बंगमदबा पोट खरदगी मोइन तौरइबा थमंगनेबा मोइ लेप्से बंगमदबा लेबा कनागुम खरना सी तौद्रगदी हाइबगुम लेबा मालेबा अदुना सी अखोइगी सेंटरना अथुमतमदा अखोइगी सिगी पोसी लोइसंद्रगदी अखोइ अदुगा करिंदा कानरोय मणिपुरदा अखोइगी जम्मू कश्मीर दका मचेत अहुम थोना येनबगी पोन अमा तौरगा नोइ मयाम सी खनरमनिना नोइ नंगी सिमु ओरो कान तौरगा ब्रिटिश की अदु तो कानरोय अखोइ मणिपुर से इंडिया ने पीब लम नत्ते हेबा इपा इपुना थनम लम नेबा मोइद मर्स तौबदगी फंगिब दसाने बंगसीसे अंगांसिन वरोरिसे दाइ दैनेबा अदुगा अखोइगी करसे सिमतंग आई पनगेबा अखोइदगी हन लम पिकपा अखोइदगी मिसिंग यामदबा नागालैंड गुमबद 1963 दा मोइना असम दगी लम मचेना उथौगा अखोइगी कनोगा पीदना
tauwa aduga akhoi 1972 daga piba sahi kunithoi parsi state tawna thamba adu 1963 dagi akhoi gi ningba thungdo mayam se kai ningtam bagi pot am sangsal ai India government se ama Congress wo BJP wo kai danom khak akhoi gi Manipur gi di laibak yam thiba kanom khak he ga dum tawe si se si akhoi gi leiba sikmungda aduga biren aina thaglisi biren ayam thaglisi khoi gi hoi magi ate ranme memle aina sumadu lale dum har kan aduga taseng madi hujik tawri report sidi khoi yam sengna sigi government si magi makhutta leitaba center gi makhutta leiba mana lokthokni ma lokthokpa ngamdaba haining ma haibu ngamdaba adugi pot ama khamon da leibadagi ma su aroi ba thakta manung da saw leiri baneba adu wani ko aduna aroi da aroi bi laksadri da akhoi mayam se hujikti rajti dolsu NGO singsu adagi ning tambada lal hori bu kambusu akhoi amatoina punsinaba aduga aku mangda tariba lan se khoi ongdang shanti oina pu diki kanosi irang se attack se leptre akoi huji assembly phaming ai marak stane khogi sabung kho khunau yangang pokpi sati ko hangti kongba adugi akoi thamna pokpina jingbada khogi landara khogi numai kapchalak pasi khoi chaung na ba khogi praja sing 48 hours ki manung na central forcing lokthok kan habla jing myam lai aduna adum irang attack leptana adum chathari aduna masi lotion ban naidri akoina lep kan tawre na hairaga su issue se this is one of the core issues ki manung da dum oidoini mayamna nainaraga debate tawraga lai basi ki manung da haiba tare aduna huji akoina haidi ba chief minister thambe statement khudimak mana commitment pbc ko da me ising sing da bagi mayamda confusion state lai bagi mayam tan debate tongari tongan ba ko discussion forum sing da su sai matang da kari gi me sing da bano kari gi una bangam da bano ko gi argi prime minister ka haibna laide aduni huji ko da ibesa koina kanosi solution purang gi lambi sin ngai chang silate mong de sum lai sum caption mi sum dam hore adu ta de kun hojik lai present crisis se kamai resolve to bani kamai thambi ni so the point of view is shine government gi ashwe yanga government si prajana yadana na mohona ba adu ga amorom da si government sina tawrisina mangda taribe lan si thengna ba adu ga miyam gi akhoi hujik lefam sawam leitaba relief camp da leibu mayam singsi sab tawna hona bani lagam thibidi si government si lakpa dagi corona covid ki chahi ani muksi akhoi masimnau dagi mama mapa samnaba yadabam leigre adugi next hujik akhoi kanosi nangi chahi amaga thamangarom thatramangarom sure haitare swagi area sida hujiksi trust division che loss oina ra bhai tare ai mieng da nagi cookie gi kamu si han Myanmar rom de sang pa kamu si machine sagalak pa pochi therme gi namitu da moisi rally chat bane ba nagi Chosanpur da adu akoi 16 May adu da written statement ama akoi gi Bharat Sarkar na High Court ki order ma tawra pirak na gi potu gi really chat pane ba hujik saida within state kanona gi 6 schedule this and that sigi policy na te ba madu mapan gi sangak pa khoi gi Myanmar ri sangba cookie mayam sing sina adu gi potu sagalak pa gi ikon kon ma di Manipur da leba cookie sing loin involved tawra bane hujik se not only that ko aina saida yamna khoi awaba ma ai wakhin se khali jik se Manipur da leiri ba khoi gi hujik laila su herba gyan tarba more than 50,000 scheme athakta akhoi youth thing se laman khumning magi ikhau lange ba kuki gi mathakta aduga moishi kai de no re rebe khulai pai re ba moise ko adu moishi horen akhoi India government na matam sang na si solution si porok pangam daba aduga politically amana blame to amana no game to si this and that tawri ngai se da mayam sing se angang naharol mayam sing se anti national oiba pot amada ko lakhra di
that's very dangerous ko Manipur na yam sathiba adugumba khoi kaino ma thokane na ai khale maramada center of the state government na in appeal tawning base athu matam da khoi solution pro na hona bada Shiv Sena ki shu dungai aduga ton political party shu dungai khoi masa irang sagalaga khoi ki leibe issue je diversion tawna hona ba haitare ne kai dinu issue ma kai dinu issue ma buthokpa adugi issue do se suppose khangde hujikshi karanom na kainom hairaga madu irang eta hoga adugi irang rom da satna lere khoi gi mang da tariba core issues di khoi kamain ta udon haiba adom di sanction na dreba aduga mi ni lingjen samana ba pipeline am khata gi thokpa akhoi na khoi mayam si lingjen mana da ba masi mayam si uraga akhoi na talibu demand soi na phangane na moi di handok ta bani khoi shu magi puna makta moi khoi gi nangi singi lam si da leiba mayam sing si moi gi usiki singi lam si kamain tawdana akhoi na amu hanjanna akhoi gi posi maitai gi na akhoi chuchampur da leram sing si kamain leidoi no aduga langon da kai da sai da leram kuki mayam sing si na kamain tawna hala si da leidoi no ba thajana da ba Panam yana re har su nusi na re har su masi tamna khoi chahi manga to changna akhoi gi thajen na bache leung na hona da matam yam sang na ne bachi sigi poche aluga sigi poche thawai na ki taw bane bachi poche si thawi ne bache si taw bache ngasai gi akhoi gi leiba kano se moi upai leitaba merger agreement nam khak leiru du upai le tebi wane natragadi moi na na machem che phuk khardong ja ne ba awa sigi process da ai na haining mase rajniti se kona lakse ba ko rajniti kona lakse ba rajniti kona to se ba ado khoi lamdam se han kan na ba akhoi adu da to se ba akhoi gi adagi amana akhoi gi yamna pik po da sagat laga issue sagal laga maduduk irang horaga no mugisa tanjali bu kethian gaji bandoba ko adigi satra pick up angang ma school thami do noina hoidu oga akhoi purma tawri du ni chumba ina haise la le habidi na taba tawri bu potu di chummi la le habina taba hujiki matamda khoina tawudu ba kwai ni mang ta ba issue du di adugi adu potu natte haiba akhoi tawdu chudi nangi husiki khoi gi six schedule state within the state kai na tawriba cookie lane kai na talisi moi gi karina sei sa moi kamai tandoi no kai do tandoi no ba kai sei sa khoi gi manipur da mamang thakta lemba akhoi gi leiba akhoi gi secretary ta akhoi gi lermi ba IPS adagi IS aduga nangi leiba akhoi gi nangi officers mayam sing si loina ma yamba akhoi gi tawri ba thabuk sida kon adugi record mayam si moi shemdoga madudagi akhoi gi lamdam sida toan ba akhoi gi jaga mayam sing si moi gi lamni kai na hai bi yana na ba sengol ai sin not ngarang na han dagi khakta na te ba yam na matam sang na dagi khala ba du pot amana handa ki posi thok ne ba mase akhoi myam ma na ba ma pun na theng na ba ma sang ne ba gamen khakta da tai na du di chu moi na lawe ba si gamen se ai na sum khan ba da akhoi gi kano akhoi gi action tau sungam da ba taudi tauning ba aduga adu khang ba adugi pot tu da akoi khut tha ba ya da bai pot na lei ba dong na ui handicap oi ba ma hujik lei ba khoi gi emere ta si mantri di sumisar na pi bani dra natra mantri amadi lok tho amada pi bai shin bai hak ne ba natra ne adu ma lok tho ngam dri si kai no chairman ga pi lok tho ngam dri si kai no ba instruction na lei tai ne ba center da gi adu binenda da buktai tai na bi su yaro eba binenda da buktai tai na bi su yaro eba adu ga usik le ba khoi gi si government si phaina tra phati du wa na ta ba si eni akhoi gi
थोड़े इरांग से अतई नते है इरांग से मोई अखोई याम सांगना सागलप पोट अमखना ngasi अखोई सिगी थाक्सी यौरकपनी सिबु अखोइना माइथिबु पिगेन हाइ तारगदि अखोई राजनीति खेनब थमदबा लालोबगी खेनब थमदबा अदगी नंगी एनजीओ खेनब थमदबा अखोई म्याम सम्मानब मसंगेबा अदुगा अखोई म्याम सेंटर दा मसिगी सम्मानबा अखोई लोबी तब संगेबा अदु नतन सहिदा अशोइबा में येंगा इरांग हम सागलगा गवर्नमेंट दु फतेना हाइबदुगी मदुगी बेनिफिट तांदु सबकुदी गवर्नमेंट दु मतेंग पांगसलगा सिगी पोसी लोइसलकांदा गवर्नमेंट सि लुथोखरो लोरे केनो बिरेन पपिवा फम नते केनो मैम यादरे तोपीरो हाय लोरेबा अब सिगी इरांग सिदी बिरेन लुथोक्तबगा अदुगी अदादुगा मरी लेनब नतबदा इरांग से लोइसनन होनबदो यामना अहानबगी ओइना मथौ ताय हेबी वानेबा अदैदा आदा कनोदा प्राइम मिनिस्टर उनरे ये उनदे यदि मा अदु हायदे अदा यामना पिकपा कनोनेबा यामना पिकपा इशूनी अदुगी पोतु कोन लाकपा याय माना तौरिबो थबकतो लामदा चुमराइदो हाइबि यादोसु लेरमसु याय अदुगी पोतुदा दुम नैनबगुम्बा अदगी कनिगुम्बा कैनोमदा हेता असो इरांग म सागलगा वाबगी खम थिंगम कानसिदा इरांग तौबैसे इरांग तौनब होनबैसे इरांग सागतबैसे ऐदि फतेन लवेबा अदुगा सी गवर्नमेंट से हुजिक अखोइगी लेइत्रेन खलसेबा बिहार लायन खलसेबा को के चोंबा थौदांगसिनि याम दरकार ओइदिसे अखोइ सोलुशन सिगे बजानो फमजु थम्बिदे बतारे अदुनो जा अखोइ सोलुशन से लैदिबा क्राइसिस सिगे अखोइगी कनो मयाम सि लोइनमक ngangnariba डिबेटरी से लोइनमक रिफ्लेक्ट तौरगदी क्राइसिस से सिनी माइग हौरकम से रूट कोस से खंगनगदी अखोइना सोलुशन पुरकपुर चंगसिन बसिदे अदुमग अदुम लाइरगा तौबनी अदुना मयामदि लोइना हाइरे कोर लोइन पुथोक्तना मसि इशू से सिनी हैना खंगबसि फावबदा अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट तंग थम खरकान कोई स्टेट गवर्नमेंट की साइड सु हाइता होय डिपेंड तौरगा अदुम लै सेंट्रल ना कोई चुली पाइबा कैम तौब ngamjadabei mong लै बसिगी पेनदब सिम अदुम लैरगा पोनी मरम अदुना अखोइना पीरिबा कनोना अखोइगी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने पीगी स्टेटमेंट मैम शांति पुरकनबगी स्टेटमेंट पीगिबे सिंगदो अखोइगी आशा तौबे अचौबा सीएस लीडर सिंग यौरकपा याय अदे सेंटर ना आदा येंग चंगई का हाबना चिंगबा अदगिदी रिसेंटली अखोइगी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर सु कोई वरी साबदा यावबगी मान इनिशिएट तौबगी हौबगी लाकपा याबे थाजब लै हेबे पॉडकास्ट सु लैदे हेबे तारे अदो जान हाबी कोन असम राइफल के कोन सेंट्रल फोर्स सम लौटोबो इट जस्ट अ स्मॉल स्टेप हेबे तारे असिस्टेंट सोल्यूशन पुरकपगी चौबा कानून हेबे यारोय पुनमक चीफ मिनिस्टर की थेंग बिसेक ना मान थमैबी स्टेटमेंट लखलैबा सुमाइन थमिबा कमिटमेंट हेबे तारे मसी से सोल्यूशन पुरकनबगी चांगसिलपगी खोंगथांग चांगसिलै हैना लौबो याब्रा कमाइन थमदिंगे चुमला मेमा कोई से अमना मत उसिनदबा अमना मत व्यवहार तौनदबा अदुगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग से खाइमुंग तानबा अदुगा हुजिक लैबा एनजीओ सुदुमगाई अदुगा निंग तंबल तालिबा कांबु सुदुमगाई अखोई मकोंग मरु ओइदे यादे हाइगुंबा अदगी मागी बैनर मखादुदा अदाइदुगी एरियादुदा लै मखोइगिना अपुनबा पोट अमदा थेंगनबनी अदाइदुगी खेनबा अमा लैरे दुगा हुजिक सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यू ऑफ कनोसे आइना सुम येंगबदा अगोई मसी अखोइगी कांग्रेस बो ओरो बीजेपी बो ओरो मोइसी अखोइगी थेंखांग नाइना अखोइगी मणिपुर की मियाम की खन खन देना लवे आइदि एज ए आई सिटीजन ऑफ मणिपुर आई अदमाइना हाइनिंग को अदना कांग्रेस की मतमदसु सही हुफुगा मरी मंगा सिदा अखोइ तोंगान बा कुकी गा नगा गा थेंगनखिबा मोय कनासु लाखिदे कसु तौहिदे सही तौरतरे लैखि मुस्लिम की दसु अदुम तौहि अदो अखोइ सुम तौहि सेंटर की लेबा अखोइ अमबोरो मणिपुर से नेग्लेक्टेड अखोइ स्टेट अमोइना अदुम लै हबा मसिमना को इशा इनाउसिंग से निंग थुंगदना ngasidi अखोइ चानी थंगनी खंगदना कांग मनक खुलाई पायरग चिंगलक चलैबसे स्वाइ सिदै राइना आइना सुम खल्ले अदुगा हुजिक तसेंगना हुजिकी खोइगी हदकी पार्लियामेंट से लोइसनबा अदुगा सिगी अखोइगी असेंबली की मिफम से लोइब कांदा
Manipur Democratic Alliance की कन्वेनर मोइना यार बजे कोई अंतंग कोई दिल्ली दा कोई पॉलिटिकल पार्टी खेना बले इतना अकोई अंतंग मणिपुर की लेरिबा कनोसे अंतंग अकोई शांतिपूर्ण न होना बता अकोई मैम पुण्य समिन रगा अंतंग अकोई सिगई अकोई पामे समाना तवो पामे दो पामे ना कोई अंतंग अदमाइना अदमाइना थमनिंगे अदुगा अखोई मणिपुर पॉलिटिकल पार्टी पुनमक्सो अंतंग ऑनरेबल सीएम ना कोई मैम से फमिनरगा करी तवदगे हैबदो मदुदल आनिंगे अदुगा मसी मसीदा नाकन नाकन दा अखोई पॉलिटिकल गेम ब्लेन तवनबसे मसीना अखोई इसा इनाउ सिंगसी हुजिक्सी महमरांग खंगना अखोई तवम खंगदबा अखोई कैनोमदा मोइसी लेइरे हैबा अदुना सिमगा सुमाइ थमजगे कनोनी मसी होई ओपोजिशन हंदक अइना सुम खंजबदा आउटर्स अमदी इनर की हंदक कांग्रेस की कागी बसे मोई फजन पार्लियामेंट मोई की परफॉर्मेंस भी बदो शिवसेना प्रेसिडेंट मोइना नुगाई फावे अदुगा माना ngang बदुगी नोंगालकांदा प्राइम मिनिस्टर ना मागी पोतु खर थोलपुई वानी लेइबे ट्रेन सिदा अखोई मना पंगबदो मना ताना नब लाउबसे अखोई पॉलिटिकल पार्टी पुनमक अमत खेना थमदना अखोई दिल्ली दा चलगा अंतंग मसे अंतंग लाउमिन नब संगेना अय अदमाय थमजगे ओके याम नुंगाई जे ओजा